serumu ngapi? Serumu ya amani. Ndio serumu ngapi umeshapata? 2. Unajisikia kisha kupata ile 2? Na hata vitu haviendeki. Nani Komanda Isa? Haba 2 ifo wapeleke kule kwa hospitali kubwa. Sawa? Haba 2 ifo kubabeba kule kwa hospitali kubwa. Okay? Na yeko anasema juu ya chakula, mbona mbangalie chakula? leo ndio nasikia kupitia. Kweli bana katala, si huyu alipiga hapa na katala. Au ni chakula walikuwa wanawekewa soda basi kamata pale. Mtu akuendesha hizo kula maharage. Hamuna mboga? Hapo. Mboga inapatikana. Hapa diarrhea hawezi weza. Baki ya diarrhea hawezi kula nini maharage. Jitolee. Nilekea wageni wakati ulifanya interview ya kuonyesha hospitali ya wazalendo na kazi inaenda ya kizalendo. Wasikilizaji wa Yambali Yetu TV, mna wazalendo pia ndani sana. Walijitahidi kusikia kilio yetu kama vile wazalendo, na wakaita mpashaji wa habari na kumwambia utupatie yule kiongozi wa wazalendo. Tukapatana na Mungu akasaidia, wanafanya ile yenyewe wanaweza kupato yao. Tunashukuru watu wa Yambali Yetu kwa kupeperusha ujumbe ulimwenguni ili watu wajue kitu na shida yenye kupita huku kwetu ku Est katika shamba la mapambano hii yenye tunavamia nchini yetu na adui M23 Wanyarwanda. Hivi wanavamia udongo wetu, wanavamia miji yetu hiyo yote, na ndio maana tunafika sai ku hospitali tukuje kuona na tukuachie zawadi ambayo inatoka kuwapasha wasikilizaji wetu wa radio yetu Yambali Yetu TV. Dawa. Afungule. Leta telefoni tu kama sio. Pedro Basi msikilizaji wetu, wasikilizaji wa Yambali Yetu wanatumia dawa aina mbalimbali ya magonjwa mbalimbali. Mganga dawa hiyo ambayo inatoka kwa wasikilizaji wetu wa radio yetu Yambali Yetu. Tunashukuru kuona kuna watu ulimwenguni wako na huzuni ya watu wengine. Ndio hii. Yaani kwa kutuponya sisi wazalendo, wanaona ni vema na wao wachangie sababu ya amani na maendeleo ya nchi yetu. Hii ni pia ni maserum ambayo inasaidia kwa kutunza Ile maserumu kabisa. Magonjwa mbalimbali, malaria, kulumia, tuko tunalumia katika shamba la mapambano, Kuko za kulumia mo. na inasaidia pia Kwa kwa kuwara mai tunakunywaka mbalimbali, mabande, madawa mbalimbali. Ni kusema huyu mtu ambaye anatufanyia hivi tunapiga accent. Wasichoke, waendelee tena kutusaidia ili iendelee kutupatia. Hii inamaanisha kweli wanatupuse, yani wanatusukuma kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu, kwa nguvu ya mababu yetu na kwa nguvu ya wandugu mbalimbali. Tutaendelea kushinda. Kongo yetu haiweze kabuliwa na haiweze kanyanganywa kamwe. Asante baba mwalimu. Mungu kwa kuona jinsi anatusaidia hii madawa, hatukaa tunasema kubali sana. Tena nasemaje kwa msikilizaji mmoja ambaye amejitolea kwa kuweka madawa hizi za kusaidia wazalendo kwenye shamba la mapambano?
tukilalamika hapa inakuwa karibuni safari 2 ama 3 tuko nalalamika ku radio yetu ya Mbaletu TV kuonesha magumu yetu tuko nayo ya dawa vifaa vya kutunza wazalendo. Na kwa sasa tunapata dawa, tunashukuru sana, na tunaweza sema kwamba kwa wazalendo wenzetu ambao wanajitolea kutupatia hii, maana yake wanaona kwamba vitu tunafanya ni vya lazima sana. Na kwa hiyo tunaweza sema kwamba Mungu awabariki na waendelee hivi. Na zaidi juu na sisi watoto tunaendelea kupambana na waendelee kutushughulikia. Nashukuru kwa hiyo. Hizi zimoja tusiplikie specialite yazo. Sawa. Ndio. Kwa kuwa ni msikilizaji mmoja ambaye amejitolea kwa kuzileta hizi dawa. Mimi nashukuru zaidi kulingana na kuona jinsi wa ndugu zetu ama niseme wazalendo wenzetu wanatukumbuka kutusukumia dawa juu ya kutunza wazalendo. Na hivi naona napokea serumu. Hizi serumu zinazoea kusaidia sana wakati mtu analumia, aishavua damu ya mingi, vinabidi kumtia kwanza serumu inashuka kwanza juu ya kuangalia jinsi ya kutunza ile kilonda. Na wakati zingine uweko na malaria, mwa hii serumu mnaweza tiliwa hata kinine na tena inapita vile na anapona malaria. Nashukuru kwanza kupata serumu hizi. Tunapata hii ni Sparadra juu ya kuplasema kateter. Njoo najua mtangazaji, hii njoo wanaita Sparadra. Najua uelewe hivi. Hii ni Sparadra juu ya kuweka makateter. Njoo nafunga katetere kwa mkono ya mtu hii. Na hapa tunapata povidone. Hizi ni povidone. Donc hii njoo juu ya kusukula vilonda zaidi. Hapa ni kitu ya muhimu sana. Tunapata hii mabande. Unajua sisi humu shamba ya vita, hii mabande ni kitu inahitajika sana juu ya kufunga wakati mtu analumia. Swe primaire ya kwanza ni kufunga kwa kilonda. Na hizi bande zinatusaidia kufunga ile mavilonda. Na hapa tunapata metronidazole. Hizi metronidazole zinatusaidia sana wakati mtu mwanajeshi analalamika tumbo inaluma, hii maharagi tu kwa kula maharagi, unajua inalumisha tumbo saa mingi. Hii metronidazole inatusaidia. Pia tunashukuru tena juu tunapata hizi dawa. Hizi ni dawa za malaria. Hii Malumaterme ni dawa za kutunza malaria hizi. Ndio dawa za malaria hizi. Na sasa kwa sababu unaona hii atmosferi, wakati ukakuta babiana unaweza mkuta anatoka Fizi, wakati anafika hapa mshamba huku unakuta anabadilisha atmosferi, na huku unajua hatuna mamustikere huku. Mwanajeshi hatutalalamika ase tupate mamustikere. Imbu zinatuluma huku kwa imbu za mingi sana. Na hii inatutunza malaria. Tunashukuru kwa ile. Na pia hii nayo tunapata, hii nayo inaitwa Zekof. Hii ni dawa sana ya kikohozi. Hii ni dawa ya kikohozi. Wakati zingine hii baridi kuna tupiga sana, kikohozi iko mingi, na hii tunashukuru kwa hii sisi tunapata dawa ya kikohozi. Na ndio dawa tunapata zile. Tunashukuru kwa ile Juma anakupatia kidogo leo, maana yake yule mtu anakujua na kesho anaweza kupatia ya zaidi. Na tunaweza kuombea Mungu awasaidie ndugu wenzetu wazalendo wao wanajitolea hivi, kesho kusudi patufanyie ya lazima ama ya zaidi kupita hivi. Nashukuru kwa ile kabisa.